Prva tekma kvalifikacij za konferenčno ligo se je končala z remijem proti čvrstemu, neugodnemu nasprotniku iz Malte, Maribor Birkirkara. Po prvi tekmi 1-1, strelec za Maribor, v drugem polčasu iz 11-metrovke Ivan Brnič. Ob premieri v novi sezoni tudi premiera novih Adidasovih domačih dresov, tekma pa je minila v enosmernem prometu, s srečnim vodstvom za goste, na koncu pa z zasluženim izenačenjem. Za kaj več je zmanjkalo nekaj sreče. smo kar pričakovali, neko čvrsto ekipo, v bistvu so analize, ko smo naredili, točno to se je zgodilo. Take bloke je seveda težko prebiti, ampak z neko idejo več, kombinatoriko
bi si mogli pripraviti mogoče kakšno priložnost več, imeti pa tudi nekaj sreče, no, da bi se kaj tudi bil v naše noge. Prva je uvijek najteža, ono što je bitno da smo ga zabili, da ostajemo u igri. Ta utakmica na strani će odlučivati. Ono što je ovako na prvu dobra stvar u svemu tome je da će i oni se morat malo otvoriti, da će nam morat dati prostora, onda smo mi komotniji, onda smo mi bolje reagiramo. Vjerujem da ćemo biti takvi. Kažem, danas ono što je pohvalno, ono što moramo istaknuti, to je zaista od prve do 100. minute koliko se igralo, pokušavali smo, nismo odustajali, nismo posustajali. U svemu tome nas je vodila naša publika, ponovno bila naš 12. igrač po ovakvom vremenu, svaka im čast, kapa do poda. Hvala im velika za tu podršku. Na nama je velika odgovornost da im to vratimo na Malti. Povratna tekma bo čez en teden, naslednji četrtek ob 5. popoldne na Malti.